Sasisithi sifika eNdlovu Youth Center eChabalala singakayenzi lutho kwakumele sithandaze Thina sinje Thina sinje Thina sinje Angezwa sizwe Osinje Thina sinje Thina sinje Thina sinje Mathuba sinje Asikho isikhathi esinzima njengokuma phambi kwesizwe ukhulume ngento eyaziyo ngento eliqiniso yamazi umuntu lelela angimfaniseli bengifisa ukuthi usabelo angasondela ungizondele vele ngiyazi ngoba besendlini ngale ngathi hayi ngiyaphenduka ngizokuthatha angachapa ngajoin iconvoy wase ngifonela wathi uyishidi ngathi ya ngiyavuma uyishidi kodwa ngifisa ukuthi maye khona ngasondela kusondele neyona best friend yakho kuthiwa ukhulu koNcube esasifundana angazi isikhathi engiphe sona singanani yabohla ke lingathoni la kodwa ngizuzama ukhulu kona yasondele bakithi azoma la azothi sihlama farewell uthini khetha ngitho njalo sasimbiza sihlama esikolweni abayazi ingoma izamalekhiyo esihlama sasimbiza sihlama angikhulumi manga bakangifakazela indlela esasimbiza ngayo desire moyo mawungathi umoya kusajabulisa mawungathi desire wazi hey lo muntu benzima ngendlela esimanga mangifike eManama 1993 bene ngakazalwa mathukile sibadala sina nole zimhlophe ngifika second term ngithola lamadoda use right kodwa nabe ishidi isikhula nyoye sifake inkingeni esinathi sothwayo yena lo ngoba nimbone uyahamba phambili uthiwa ukhulu koNcube kodwa wazama ukuthi zakuthakanadi inkani wayala umoyo hayi sport sakhe ke hayi yaqolisa kenza kudala kodwa inkosi madama kakhulu kodwa kenza kudala Mrs. Moyo kwakunzima kakhulu sasikhula kodwa ke ngifika ngithola kune drama group eManama yayiqale ngosisango Dlodlo kuthiwa iMissing Piece sithi hayi badala nathi kulento esizwayo ngaphakathi esifisa ukungena kiyo bathi hayi mina nazi ngingofoma wani manini eceleni wasethu desire kimi it's a Lutheran school every Sunday sihamba siye esontweni siyathandaziswa singabantwana singazithandazani vele wathi kimi mfaneka asahambe sicatshe ngiyobhala idrama yami yokuqala izinto ziyenzeka ngendlela umdali azidala ngayo ungangaboni ekuqaleni kodwa umdala akayenzi mistake
why wachuza mina, why gijima kakhulu nale ndoda, his best friend. Kodwa wachuza mina. Wathi Cash asambe ngiyobhala le drama engibhalayo. Ngiya understand now why. I understand why. Safika sabhala ngingaboni lutho ngivelele emakhaya ngifunde emakhaya ngazi TV angazi lutho. Yena at least uhlakaniphile uvele town uyayazi TV. Afika wabhala. Wabhala Dr. Township Terror. Benza mistake basinikeza ishow yokuqala. The rest is history. Senza amanga. Sadethela ngendlela isimanga. So I'm trying to say at a very young age uDesire with Chababa, Cash uyakwazi lo. Uyangizwa mina ngumuntu wesintu ngiyasazi isintu. Uyangizwa ukhona la. Yeah, you don't understand what I'm doing. At a very young age, what assume in leadership role was leader, was from imagine, 12, 13 years, 14 years, up to the school as a leader, not to be a leader on occasion. You are destined for politics. What you tshonjalo ngathi yebo phela wena uyakungaziboni into ekuwe abantu abayibona yila abakukhangeleyo ukuthi hayi umuntu lo unje ngiyibona lento hey ufa I guarantee you umoya lapha besiya khona batala abantu bantu politics ngiyaqolisa ukuthi kodwa beniyaguqa kusiya ngesikhathi beniyohamba niguqa ngiphinda ngiyakizwa emuva nginyusa ifollow beniyohamba ngiyamazi ngakhula la i-leadership wayiniki uDesire engayicabangeli sayenza ke isikolo form 4 sayenza imilisho ngasuka ke ngayezezani wasala eManami. After we met again kwathiwa khona asiqale ke lento kuthiwa missing piece phandle saqala yadlondlobala saphuhlana nabombazi nkosiyaya sathi nathi sesikhona madoda nabo iyasa umdala wami saphuhlana nabo namhlanje silasikhona. And I want to appreciate umbazi from ekujuleni kwenhliziyo yami ngoba ukufa kuyatsho mase kuzovela impawu ziba khona mase zizovela kodwa sifuni asisilaleli uDesire umoya wakhe ubusukwazi ukuthi hayi nangisindlela umbazo wathintwa lokho kwamthinta ngakwaziyo maybe ngokwabiwa kwakuphila wathi bafana bami ngicela ukunihlanganisa for the very last time benginesikhathi ngasebenza noDesire ngagcina ngisiyagula ukusebenza naye wena kept nawe benza into yakhe inkunzi nami ngisenza into yakhe inkunzi la ngikona nandi wathi ngicela ukunihlanganisa for the last dance nigido kokuqina ngoba ningabantu bengungu nenze uzwelethu hayi Tobi noma ungayenza isho ayikho isho ezadlula uzwelethu esimenzileyo phezulu inkani kadathi wayevalelisa umoya wayevalelisa uChababa sihlamahlama indlela enhle impilo sonke sizokufa ngelila ngibheka kuyimi landeli yami kunjani ukufa vele siyofa lokho noma uhlezi yakwazi ukuthi ilanga liyabuya sonke siyohamba awumele sikwenze kulungisa kuphela indlela ukuthi kufika indlela sibondile right ungafika uyalwa ngani ukuthi uyaya parallel siyabonga kakhulu Bulawayo Muhle ngithe ngiyabonga ngakhuluma kuphumilana siyabonga kakhulu bengifuna ukubhodla ngikhiphe lento ngaphakathi kwami angisumuntu otani kuwona but ngifuna ukukhipha so that ngithi fare thee well moya kuside hamba kahle inkunzi malanga
angazi ukuphosela ke ngibe senginivalele nje ngokuyinkondlo nyana so poet mina kodwa ngifuna ukungivala ngokuyinkondlo nyana ngibhalela khona ngisase South Africa labantu abedudula bedudula abantu bakithi kudala wabhala inkondlo wathi yenze phehla nomfana siwalala uJohn Charles sayenza sise South Africa so bengafisa nje ukwenza ukuyiphisa nyana eqineni mhlawumbe ngikukhulu nje 2 minutes nyana nabona Salibonani mthwakazi omuhle mazimbabwe namahle kulumani enhle kulawayo omuhle 2 minutes ngibona ngani indlela zabanenga ukuze ngixabanisa nomkhathi womsebenzi second yayithatha isihloko njengoba sokukhulunyiwe okuningi ngakuphinda leso kuyicliche ngiyabe semphinda nje into esezikhulunywe izikhulumi zonke ngokuyibo bakhe umoya okusakhe thina sasimbiza ngamagama amaningi isikhula abayisimbiza sithi uDevote sithi DJS sihlanganisa amabizo